Izvinite ljudi, previše sam uzbuđen, usto sam malo pre, brate, pogubljen sam, znači mozak mi je trenutno u stanju kao temperatura napolje, brate, -5 fazon, ne znam i gde se nalazim, ne znam i koliko ima sati, ali znam da je danas taj dan i da je danas taj sat u kojem snimamo novu epizodu od Blata do Ronalda. Prošle epizod Blata do Ronalda ste nenormalno podržali i zato vraćamo taj serijal i evo je druga epizoda od Blata do Ronalda. Ne znam ljudi šta moji da vam pričam, brate, trenutno da vidite kako izgleda naša ekipa. Ovo je ono osrednje blato naš, ono blato, brate, znaš ono kad ti se na noge, brate, kad ideš kroz blato pa ti se onako na noge pa skidaš blato, tako je ovo ekipa, osrednje blato naš, nije ono teški mulj, osrednje blato od ekipe. Imamo Ronalda, imamo bolestog 113 Ronalda, ali ljudi moji, mislim, ovaj Ronaldo je savršen, ovaj Ronaldo je najlepša kartica, pa pogledaj kako je savršen, ali ljudi moji, ovo nije najbolji Ronaldo u igrici, došao je novi najbolji Alle seriji rekord breaker Ronaldo i zato danas ljudi radimo najveći, najluđi rekord breaker pack opening ikada, tako da obavezno bacite like i to je to. De su pekovi, ne znam gde je šta, brate, blokirao totalno, nije mi dobro, sine. Idemo peko 3K, sine, evo ga, odmah me glava svrbi, odmah me nešto, razumeš, rade me emocije kad vidim ovog 115 Ronalda, vidi pesaču, vidi šutinga, driblinga, vidi fizike, joj majko, čovjek ima 40 godina, ovako mu izgleda kartic, čovjek je dalje dominiran, čovjek šuri, čovjek dao preko 1000 golova, čovjek je GOAT! Kako bi volio da ga dobijem? Kako bi volio, ako ga dobijemo u serijalu, brate, svaki dan ide epizoda od Blata Ronalda, a vi ako volite ovaj serijal i ako želite još epizoda, molit ću lepo da ima u opisu videa adresa da šaljete burek. Znači na dan po 4-5 bureka, pa možda bude nova epizoda. Šta ja pričam, idemo prvi pek, please, peko 3K, nek bude walkout. Brate, dobio sam opet ovog lika, a tu što ja... A ne mogu više da se svađam s FC-em, ne mogu više da kenjamo po FC-u, ne mogu prosto, samo imam jednu želju da kažem, vi svi u FC-u majmunčine jedne teške, brate, da Bog svi zgoreli, brate, da mu bio neki požar, svi zgoreli u FC-u, jebote, pa je moguće da dobijem najjadniju moguću karticu. Ja ljudi još walkout nisam video, Record Breakers, ja ne znam kako izgleda Record Breakers walkout, please nek ovdje dođe Record Breakers walkout, please nek nešto dođe, molim te, ajde, bogovi, ajde FC, ne mora, samo da bude Ronaldo, znači, opet neće biti walkout, 108 Budimir, lagano sam dobio Budimira, pa brate, kad ću ja napraviti bolji tim, kad ću imati bolji Ronaldo u ekipi, šta je ovo? Please, peko 2,5K, molim te, nek ovdje bude walkout, jedan jedini walkout, i to neka bude CR7, ako izađe ovdje CR7, sine, gotovo, sine, režem vene. Jadni 109 Ferguson, prejadni 109 Ferguson, pa mogu ja ovdje walkouta dobio, što mi ovo igrice radi, što mi igrice sprdaš, znate, potrošio sam već 15K gema, već mi nije dobro, već mi se ruke tresu, ti mi igrice sprdaš. Ne, bukvalno ništa neće da mi da, bukvalno me ova, ja već vidim da me ova igra ne voli, brate. Ne, ali neće me, brate, El Arabi, ja sam dobio, koji sine ti rekord imaš, brate, negativan broj golova na jednoj utakmici, šta ono, mislim ono, koji ti rekord, koji ovi ljudi rekorde imaju, brate, rekord breaker sve, dobijam sve neke nebitne kartice, brate, Ronaldo je čovek, please, ajde Ronalda, ajde FC, molim te, aj bogovi, ajde svi se sad ujedinite, brate, please, jedan walkout. Simona sam dobio, ladno sam dobio Simona, ladno u životu više ove pekove otvoriti neću, jao majko, šta mi ova igra radi, zašto sam htio da vidim, da li mogu da ovo da otvorim, jo ne mogu, fali mi 113 kartica, a u Valverde, gdje ću da uložim Valverde, a Valverde mi 107,
moram ovdje da dobijem 113 karticu, bilo ko 113 karticu, otvorit ću ovaj 112 exchange 100%, tako da idemo na onaj peko 3K, jer želim da dobijem neku, idemo na ovaj peko 3K. Please, nek iz ovog peka od 3K dobijem 113 karticu i odmah ulazim u onaj record breaker, se moram da dobijem Ronalda. Prosto ako ne dobijem Ronalda, sine moj, gasi serijal, gasi sve, motam kablove, motam mešalicu, bit će ljudi walkout, hvala ti Bože, jedan walkout striker Italija, ljudi, hero, Viviani, ne laži, brate, Viviani, ne laži, sine, jedna dobra ćelavi, brat moj, jedna dobra kartica, napokon sam walkouta video, pa slogirat ću se sad ovdje, joj Bože, hvala ti Bogom jeja. Napokon nešto, ej, i 114 Viviani, brate, sad mi glupo da ga ulažem, čitaj što ovdje imaš, imaju svi neki glupi pekovi, brate, imaju svi neki shit pekovi, ovo je sve gluposti, brate, ili ima neki bolji record breaker, si ima ovaj, brate, od 7,5K, ovaj ne pada mi na pamet, to da otvaram ništa, dobiti neću, ništa, ali drago mi je, dobio sam 114 Viviana, što me opasno loži, što je opasno dobro, što je opasno bolesno. Također, ček, zaboravio sam, teo sam da uzem igrača iz Holandije, htio sam da uzem dosta danas novih kartica, da unapredimo malo možda ekipicu, da napravimo nešto, razumeš, ti mene prvo treba ovo da završim, ovo nisam završio, koliko ću imati, nemam pojma, to je još 300, znači to je 300, i čekaj sad da uključim moju veliku glavu, a mali mozak, da vidim šta ću da uzmem i koga ću da uzmem. Imam 1050. Rijkaard, kako bi uzeo, brate, Rijkaarda, to nije normalno. A znaš šta mi se uzima, iskreno, uzima mi se Kuman, uzet ću Kumana bez razmišljanja, uzeo bi Kumana i uzeo bi Kumana. Kumana ću da uzmem, brat. Treba mi centralni back, brate. Uzet ću Kumana. Kuman je bolesna kartica, Kuman je savršena kartica, Kuman je najbolja kartica ikada. Tako da Kuman upada, znači lagani Kuman, znači to je to, Kumanče, brat moj, prelepi, savršeni, mislim, dobio sam i Vivianija, brate, boga mi, znaš kakav ću tim da sklopim, pa to nije realno. Idemo i u Glorious event, gdje imam da otvaram ove revorce, otvorit ću i ove revorce i tu ima par nekih zanimljivih kartica, ne znam da li ću da ih ulažem ili ću, sad ću da vidimo šta ću story da radi, brate, mislim da nemam, brate, 1000 gemova, brate, molim, 2 miliona, pa ja sam bogat čovek, ja bolje nagrade 300 ranka poena, pa ja bolje nagrade u životu nisam vidio, od kad si EA ovako otvara, od kad oni daju ovako nagrade. Meni apsolutno sad ništa nije jasno. Evo ga, ali ovaj čovjek mi ne treba, brate, ja ne znam gdje ću sa Numaguom, ne znam kako se čovjek zove, brate, ja nisam normalan, ne znam gdje ću s njim, brate, nemam pojma, ali ovo mi ne treba, što sam uz ove ali dobro, ovo mi treba, a tako da, čekaj, ja sad imam 4K, 3K imam, koliko imam, da, 4K, da li ću ja uspjeti da skupim? Samo da vidim nešto. Ovdje sad skupljam ovo, ono, pravimo neku ekipicu, ovo, ono, oko Ronalda. Već još jedan veliki pack opening, moramo da idem do Ronalda. Znači sad sam potrošio 20.000 gemova, ništa dobio nisam. Imam 220 ovih, znači imam 220. Samo 220. Jo, Bože, malo što bi se reklo, malo, nisam ovdje ni igrao toliko, tako zato imam toliko malo, verovatno. Idemo i Bayern da otvorimo, ček, šta ima ovdje, brate? Ima Karl, ajde uzet ću Karla. Mislim, ovdje ima Gonzalo koji iz Reala, tako da bi bila fora da imam pored Ronalda još jednog igrača iz Real Madrida, što je bila ono opasna fora. Ali neću iz jednog razloga. Neću iz prostog razloga, zato što mnogo više treba da uložim, a dobijam mnogo manje. Mislim, bolje su mi ove nagrade. Lud sam, vjerojatno sam lud, pišite u komentaru, brate, ti si bolestan, ti nisi normalan. Nemam dovoljno, vjerojatno ću imati samo za ova 2 da otvorim, nemam dovoljno, to me nervira, to me opasno nervira sad u ovom momentu, ali nema veze. Karl,
Bitno da se ja Karla uzeo, bra. Pitanje da li će on igrati. Pitanje, vjerojatno ću te sve kartice uložim. Sad ću da vidim, brate. Sad ću vidim šta ću da uložim, koliko ću da uložim i zašto ću da uložim. Otvorio sam samo ova dva. Znači, samo me zanima još neka stvar. Zanima me kad se dobija ovo. Čekaj, će ovo uopšte biti free. Čekaj, ćemo mi ovo dobiti, ali to se tek dobije za 5 dana, brate. Mislim, ovdje ću uzeti Kasilja se, vjerovatno, nema koga drugog da uzmem. Čekaj sad. Znači, čekaj sad, moram moju veliku glavu da pomerem, stani sad. Sad ide razmišljanja, sad ulazim u mod razmišljanja, brate, imam 280, znači imam 280, sigurno ću uzeti neku karticu Real Madrida, to je bez razmišljanja, mislim. Samo koga uzeti, brate, čak bi uzeo i neke 2 kartice, sad ću da vidim šta mogu da uložim, šta ne mogu da uložim, šta mi se isplati, šta mi se ne isplati, brate. Ja sam lud čovjek, vjerovatno ću imati samo za 1 karticu. I ovdje sam dobio 5k gema, molim sine, još 5k gema, pa koliko sam ovdje zaradio gemova, ja sam vratio sve gemove, sine, moram u storiji da otvorim još jedan peko 2,5k, vuče me, sine, nije normalno koliko me vuče. Moram da ga otvorim. De onaj peko 2,5k, moram još jedan da otvorim, moram zbog Ronalda, please, ajde mi daj ovdje Ronalda. Zamisli ovdje stvarno dobijem Ronalda, pa bi pao u nesvijest, brate, ja bi do kraja života voleo ovu igricu, brate, ja bi do kraja, nikad u životu više ne bi reč rekao protiv ove igre. Prvi walkout, Španac, ljudi, Španac. Right winger, nemoj, Celta Vigo. Ali animacija je bolesna, brate. Jago Aspas, dobio sam Jago Aspasa. Je snima 40 godina i da se raspada, sine moj, ali to nije Ronaldo, ali dobio sam Jago Aspasa. Kriminal. Sad me vuče da otvoriš jedan pik, ne, teorije, nema šanse, brate. Također imamo i u Star Pass imamo 107 do 115 pek, tako da, please, čekaj, šta sam otvorio? Teo sam sve da otvorim, molim, slučajno otvorio 100k, ajde, ovdje sam dobio isto jadnu 107-icu, što bi rekao jedan čovjek, teško sranjence, ili imam ovdje šta da otvorim, brate, gde nemam, otvaramo i ovo, sve otvaramo, što najgore ovdje će biti walkout, ljudi, Španac, Ksijem, brate, šta je ovo, Villarreal, koji je ovo jebote? Parejo, sad ovo već postaje jako zanimljivo. Ova epizoda postaje sad jedna jako zanimljiva epizoda, zato što, čekaj, imam 160 i 330 je 490. Znači 490. Šta mogu da uzeš 490, sunce ti? Nisam od početka igrao, nisam iskupljao tu nešto kartica, ali ajde, brate, za 450, 90. Brate, mogu da uzem Gatija. Da li je pametno uzeti Gatija? Pa to jedino mogu i da uzmem. Ako hoću nekog igrača Real Madrida. Sranje. Ili ovdje neko jeftiniji, brate. Ovdje mogu da uzmem Kerkeza. Pazi, mogu Kerkeza da uzmem, ali neću igrača Liverpoola, brate. Ne znam, brate. Nemam pojma, brate. Čekaj, da vidim šta još ima. Pa on je igrao, Ronaldo igrao Juventus. Možda uzem nekog iz Juventusa, možda napravim neku kombinacijicu, A i ovdje, brate, ne mogu ništa, realno ne sviđa mi se niko, brate, ništa specijalno, ali makar za nekog, vidi ovo, imam Turama, a mogu i Gatija, ali Gatija bi preuzeo nego Turama, brate, Gati je šijalica, brate, a čak imam i Cambiazoa, vidi, Cambiazo je 200, brate, 200, on... Ne mogu ja tu ništa, brate, ne mogu ja ništa da iskombinujem. Ja sam lud čovjek, ali hoću nekog da uzmem, nekog će i uzeti, tako da baš me briga.
ovi likovi mi ne trebaju, nebitni su, znači to je 160, koliko bre meni onda treba jebote? Ajde, daću 130, nema veze. O bože, šta mi je s grlom. Dao sam 130 i sad imam 460. I sad pitanje, ali hoću da uzem nekog veznog, brate. Treba mi vezni i mislim da ću uzeti Gatija. Da, Gati će da uđe. Ma Gati lagano. Gati laganica, brate, nema šta. Šta mi je s grlom, brate, nemam pojma, raspadam se, sine, gotov sam, sine, evo. 450, to je to, uzimam Gatija. Znači sad otvorim neki peko 3K, dobijem Gatija fazon, ali tu je Gati, brat, upada lagano u moj novi timčić. Ako želite novu epizodu od Blata Ronalda, da vidite šta se dalje dešava, da vidite kakav ja to tim sastavljam, kakve će tu kombinacije da budu, da napadam ovog 115 Ronalda, pišite obavezno u komentarima za još ovako bolesnog kontenta. Jači video u životu niste vidjeli, mislim, ono, realno, mislim, već u glavu u životu niste vidjeli, ono, ovo ste gledali video, vidim se, ček, ne, ček, možda ovdje imam nešto, brate, ovdje me mrzi da igram, brate, challenge-i su neki glupi challenge-i, brate, ja ne znam, sine, da li može da se dođe do Ronalda za 14 dana, brate? Da otvara 15 breaker pekova svaki put i da dođem do Ronalda, brate. Da dođem, da mu uzmem, brate, da ga maznem, brate. Čekaj, ovi su po 10, znači on 55. Imam 60 i da uzmem Ronalda, a Ronaldo je fazom 5000, ono, koliko je Ronaldo? Ako ne mogu već da ga dobijem, da li mogu da ga uzmem? Da li je to moguće? 1500 je Ronaldo. To je to. Ne mogu više ovo da gledam. Ubija me ova igra.